ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏଠୁ ଆଜି କାମ ସାରିବି ଯାଇ ଉଠିବି 10 ରାତି 10 ଦିନ ବିତି ଯାଉ କଥା ଏଠୁ ମୁଁ କାମ ନ ସାରି ଯିବି ନାହିଁ। ହେଲେ ମାଉସୀ କାଇଁ ଏମିତି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ କହିଲ? ବ୍ୟସ୍ତ ହେବିନି ଆଉ 15 ଦିନ ତୋ ପାଖେ ତାହୁରି 15 ଦିନ ଅଛି କାଇଁ ସେମିତି ଛାନିଆ ହଉଛୁ? ହେଲେ ହେ ମାଇକି ନେଇ ଦେଲ ପଛଟ ଗଲେ ଫାଡି ଫୁଡି ହେଇକି ବସି ପଡଛ। କାଲି ସକାଳ ପାଇଲେ ଯେମିତି ଆମ ଲାଇନ ମଝିରେ ନ ପସ ହେଲା ତମ ଲାଇନ ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ଲାଷ୍ଟ ଆଡୁ ଯେମିତି ଆମ ଲାଇନ ମଝିରେ ନ ପସ ନହେଲେ ସିଧା ଫାଡି ଦେବି କହୁଛି ଲେକେ ସିଧା ଲାଇନ ଠିକ ସେ ବସୁଛୁ। ହଁ ବହୁଛି ଆଲୋ ଅନେଇଲୁ ସକାଳ 6 ରୁ ଆଇଲେ ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ହେଇଗଲାଣି ମୋ ସହିତ ଲିକ୍ କଟି ଯାଇଛି ଲିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଫିଟିଂ ନ କରିଛି ଆମେ ଏଠୁ କଣ ଅଟିଆ ନା କଣ ସେମିତି ବସିଆ ଫିଟିଂ କର ଆମେ ଆଜି ଅନ୍ନସନ କରିବୁ ଏଇଠି ପୁରା ଲିକ୍ କଟି ଯାଇଛି କଟୁ ନା କିଲୋ ଆଜି ହେଲେ ଜି ଆରେ ଅପା ବସିବା ସିନା ହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଟା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ଅଛି କଣ କରୁଥିବ କେଜାଣି। ତ ଭାଇଟା ପାଇଁ ବେଶୀ ଦରଦ ଯଦି ଏତେ ତ ଭାଇଟା କଥା ମନେ ପଡୁଛି ତାକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଆଇଲୁନି ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି କଲ୍ କରି ଡାକି ଦଉଛି। ହଁ ଡାକିଦେ ମୁଁ ବି ଏକା ଆଜି ଡାକି ସରି ନାଇଁ ଡାକିଦେ ହଁ ସେଇଆ କରିବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଲିଙ୍କ କରିବା ତାପରେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ভেরিফিকেশন କରିବା সকাল সকাল সুভদ্রা যোজনা পয়সা নবা আর মাছ কেজি লেখা নেকি আমি কত চালাক জানি আমি নতুন করে ম্যারেজ করতে আসতে আমাকে না সুভদ্রা যোজনাটা মিলে গেল এখান থেকে আধা লিঙ্ক করবো 50,000 টাকা লুটে নিয়ে চলে যাবো এখান থেকে আলু দেবো না অনেইলু আলু তোমার কইলু চলিব দরকার পড়লে আমি আলু ইউপি রু মগাই দেবো আলু যদি রসগোল্লা তোমার কইলু মারি তো মুহ পকাই দেবো ଆଉ ତ ମା ଭଉଣୀ ଏକ କରିଦେବି ক্যারেক্টার রও না মুখ যাଉଛି না। ওহো সরি অতি গরি সুপ্রিয়া আমি তো তোমাকে রসগোল্লার কথা বলিনি মু তো তোতে মারিনি মু তোতে জাস্ট ওয়ার্নিং দেলি